Amakuru y'imikino nyahere mu gihugu cya Espagne. Umutoza mukuru w'ikipe y'igihugu ya Espagne Luis de la Fuente yagaragaye nk'udashaka kurekura igikombe yari afite mu ntoki cya shampiyona y'Uburayi ubwo ikipe ye yari isesekaye mu murwa mukuru i Madrid. Abakinnyi b'ikipe ya Espagne bagaragaye bifotoza bafite igikombe bageze i Madrid, bitandukanye n'uburyo Ubwongereza bwatashyemo buvuye mu Budage. Abakinnyi bageze mu Bwongereza buri wese yerekeje iwe gutangira ikiruhuko. Ni nyuma yo gutsindwa ku mukino wa nyuma ku munsi w'ejo nijoro na Espagne ibitego 2-1. Ubwongereza ku nshuro ya kabiri bwikurikiranyije butsindirwa ku mukino wa nyuma w'igikombe cy'Uburayi. Ni mu gihe ikipe ya Espagne yo icyegukanye ku nshuro ya 4. Abakurikiranye uwo mukino i Kigali bagize icyo bawuvugaho. Banyuze mu nzira igoye, bakuyemo Ubudage muri kimwe cya 4, bakuramo Ubufaransa muri kimwe cya